क्लास 12 की एग्जाम पांगथोक्तबगी वारेप लौबा लेत्रे लेबाक असि की तोंगान तोंगान स्टेट अमदे यूनियन टेरिटोरी सिंगे एजुकेशन मिनिस्टर सिंग अमदे यूनियन मिनिस्टर सिंग सरुक यादुना ngasi क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन पांगथोक्पगी मतंगदा खननबा मीटिंग अमा ngasi पांगथोक्रे अदुम ओइनमक हाइदिबे एग्जाम असे पांगथोक्पा नत्रगा पांगथोक्तबगी मतंगदा वारेप लौबा ngamkhidre हाइरे एजेंसी की पाव अमन हाई ngasi पांगथोकिबा मीटिंग दुदा सेंटर लैंगा के माइकैदगे सही असिगी CBSE की क्लास 12 की एग्जाम असे अकक्नबा सब्जेक्ट खर खक्तमक पांगथोक्पा नत्रगा हाना पुंग अहुम ओइरंबा दु पुंग अमगा मखाइदा टेंशन दुना एग्जाम असी पांगथोक्नबा वाफम पुखतखे अदुबु स्टेट अयाम्बना कोविड-19 लाइचत असे मपुंग फाना लाक्सिनबा ngamdriba फाउबा एग्जाम पांगथोक्पा पामदबगी वाफम सिंग थमखे महाराष्ट्र अमसुंग दिल्ली की ओइनदे एग्जाम असी पांगथोक्तना महैरोइ सिंग मखोइगे इंटरनल असेसमेंट दा युमफम ओइरगा मार्क पिहनिंगबगी अपाम फोंगदोखे लोइनना अतोप स्टेट सिंगनसु सही असिगी ओइना जेरो एग्जाम ओइना लाउथोक्पा पामबगी वाफम सिंग फोंगदोकनखि हाइरे फिबम असिदा महैरोइ सिंगे खंदुना यारिबा मखै अथुबदा वारोइसिन पुरकनबा लाक्लिबा मे कुनगा मंगा फावबगी मनुंगदा हिरम असिगी मतंगदा मखोइगी मोड फोंगदोरकनबा यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रामेश पोखरियालना स्टेट सिंगदा खंगनख्रे हाइरे ngasi मीटिंग अदुदा यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह रामेश पोखरियाल निसाक प्रकाश जावड़ेकर श्रीमती ईरानी स्टेट अमदी यूनियन टेरिटोरी सिंगे एजुकेशन मिनिस्टर सिंह एजुकेशन सेक्रेटरी स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरपर्सन सिंह अमदे मरी लेनबा स्टेक होल्डर कयाना सरुक याखे लोइनना मीटिंग अदुदा JEE मेन JEE एडवांस NEET न चिंगबा कंपटीशन एग्जाम सिंगे इंट्रांस पांगथोक्पगी मतंगदसु खनखि हाइरे पिकलिबा मसागी यंगबिदुना माइकेल गी इमुंग मनुंगी मियोइ सिंग थादोकपियु AMOFA ऑल मोइरांग फुटबॉल एसोसिएशन AMOFA गी वाइस प्रेसिडेंट ओइबदा नतना मोइरांगदा लैबा ग्रो मणिपुर टीम GMT की फाउंडर पुखरंबम माइकेल अमदे इमुंग मनुंग यावना मियोइ निपाल बिष्णुपुर पुलिस अमदे इम्फाल वेस्ट की पुलिसना ngarang ayuk mayumdagi miyamda namthak tawi haibagi charge ta phagatkhre amaromda kanagumba miyoi kharagi thawin sindagi Michael amadi imung manung पुलिस ना फाजिन की बादु महाकी पिकलिबे मचानुपीगी यंगबिदुना अथुबा मतमदा मरी लेनबा अथॉरिटी ना थादोकपिनबा AMOFA ना फोंदोरकले पुलिस ना फाकीबा मियोइसिंग अदुदे मोइरांग पुखरंबम लैकाइदगे पुखरंबम माइकेल चही कुंथ्रा अपोकपा P10 पुखरंबम बबिता चही कुनगनिपान पुखरंबम रावाते चही यांखयुमदोय पुखरंबम जितेन चही हुमपुमाथोय पुखरंबम रेणुका चही कुनगनिपान खुंद्राकबम विकास चही कुलहुमदोय अपोकपा TH बसंता क्वा कैथेल मखा थोक्सोम लैकाइदगे खुंद्राकपम जेनी चही कुनगनिथोय अमदे थांगमैबन सिनाम लैकाइदगे कैसाम उलेन चही कुनगमरी अपोकपा के एकेंद्रने मखोइदगी पुलिसना लुपा लाख 8 का चे चांग खरगा फागतले हाइरे लुपा लाख 19 GMT दा थमलगा था खुदिंगी इंटरेस्ट ओइना लुपा लाख 2.50 पीगनी हाइना थमजलहल्लगा सेंदोय अमदि सेलेप्सु पीदबगे नि हाइरे मखोइ निपान ngarang बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट CJM कोर्ट पुथोकलगा नुमित 8 नि पुलिस रिमांड लौथरे हाइरे नाकल अमरोमदा था असगी कुनमाथोइदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम अमना P माइकेल फाउंडर GMT अमदे महाकी इमुंग मनुंगे मियोइसिंगबु कनागुंबा मियोइ खरगे थविन सिंदगे फाखिबा अमदे पुलिस कस्टडीदा नुमित 8 नि रिमांड लौथखिबना महाकी पिकलिबे सही तरुकलोम तंगाइरिबे मचानुपीगी खनबिदुना मियोइबगी मिनुंगसीदा अथुबा मतमदा थादोकपिरकनबा मरी लेनबा अथॉरिटीदा खंगनबगा लोइनना ऑल मोइरांग फुटबॉल एसोसिएशन गे सेक्रेटरी के रामेश्वर न थोकपा चेरोल अमन फोंगदोरकले चेरोल असिना मखाताना हाई पिकलिबा सही तरुकलोम तंगाइरिबा नुपी मचा अमबु हौजिकके लुरबा कोविड-19 गे अकीबा लाइसत मरक असिदा इमुंग मनुंगी मियोइ खुदिंगमक पुलिस कस्टडीदा थमजिनबिरगा पिकलिबा अंगांग नुपी मचा अदु खक्ता मयुमदा थंबिरंबा हाइबसे लाइबक थीवने P माइकेल हौजिक AMOFA मोइरांगी वाइस प्रेसिडेंट ओइदुना सानरोइ सिंह योखटपदा अचौबा थौदांग लौरिबा मियोइ अमा ओइबदा नतना लमदम सिगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन सिंह अमदे लमदम असिगी मियामबु हक्थेंगना अमदे नाकोइनना मतेंग कया पांगले पुंगनमक्सी यंगबिदुना माइकेल अमदि महाकी इमुंग मनुंगी मियोइ सिंह अथुबा मतमदा मियोइबगी मिनुंगसी यंगबिदुना थादोकपिरक्तुना महौसागी पुंसीदा हंजलहनबिनबा फोंदोरकले राजीव गांधी के मिहात चेनबा कन्विक्ट सिंह थादोखिनबा तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर की दाबी कांग्रेस पार्टी ने याखिद्रे चही 19 की ममांग बॉम्ब ब्लास्ट लैखिद्रबा लैबाक असिगी एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की मिहात हक्थेंगना चेनई हाइदुना जेल दा थमलिबा कन्विक्ट सिंह थादोखिनबा तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर MK
Stalin gi davi State Congress Party na yakhidre haina agency gi pauna phongdokle haukiba ing lisinga maga chamapan maudra mathoi gi me tang kun mathoi da Senai manake Sri Purum Budurda laikhidraba Rajiv Gandhi gi tamthiraba mihad aduda hagthengnana senabagi mara lai haiduna live conviction punsi supagi phadok ta aduna jail da lairiba convict taret mag political pressure matungina maral kokpi daga jail dagi khudakta thadok pinaba Tamil Nadu gi dabi da Munetra Kazakam DMK sarkar gi supremo su oidiba state asigi chief minister Stalin na President Ramnath Govind ngarang sithi iduna taksin ba laikhre ngarang si minister Stalin na India gi president da Rajiv Gandhi mihat ke convict pumnamak matam sangna jail da awa kongai kaya khangduna lairakpagi yenglaga amade imung manung mari mata amade sagai natai dage lapthoktuna lairakpa amasung ngakpi bam thokpa maral ngakpi bo oina jail dage release tongna ba ai basithi thaduna mup tawkhibani haire president gi maike dage lakhotpam thokpa process lakhotringai ge marak thatna Tamil Nadu Pradesh Congress Committee TNCC ge president KS Alagiri na president Kobin Masamakta ngasi makha taba sithi ama amuk iduna Stalin na convict sing thadok na bangarang ikhiba sithi adu Congress Party gi oina yaba sungam ngamloi amade sithi adumak sanahandana thamnaba pressure pikhibani suhaire amaromda Congress leader Rajiv Gandhi ge kuntra suba laikhidabage kumonga mari lainana party headquarter da ngahan pangthokpa haikat laikat tambagi thoramda saknairaba party leader asibu hatpada chenariba convict pumnamak court na takhiba rai mapun si super jail da thamnaba party gi davi da ahongba laite haiba wafam amasu president Alagiri na miyam da thamki haire sairak asida ngarang Tiruchiramalli da chief minister Stalin na lusingduna minister sing amade chief secretary B Irai Anbu yauna official kaya na Rajiv Gandhi gi ayek pasaktam da laisu katkhe tungda Rajiv laikhidabaga mari lainana Madurai da sinba anti terrorism day gi thoram da terrorism gi mayok ta lepnaba wasak lawminakhi Tiruchiramalli da laisu katpagi thoram da wangang bada Congress president Alagiri na state ki jail da chahi kun manga hena Tamil bandi chamagi mathakta lairaga akhanaba oina Tamil convict taret khangalaga thadoknaba muk tawba yaningde haiba wafam thamkhi panba yabadi Sri Kerumpururda election rally gi wangang bada convict taret na lautunaraga Dhanu kauba nupi suicide bomber amana bom yauba lai pareng huktuna pokhai halaga Rajiv Gandhi hatkhiwane ex health director covid na laikhidre Manipur lenga ki hanagi health director oidamba Kaisamthong laisom lairaktage Dr. Thiam Suresh covid na maram oiduna ngasi ayuk sajiwa jail road ta laiba Bavina speciality hospital da laikhidre mahak masagi chahi humudra sukre Dr. T.I. Suresh sayol amaromge mamangdagi covid positive oiduna hospital asida treatment tawduna lakpani haire laikhidraba Dr. T.I. Suresh laiva ki isu kayada intellectual person ama oina saruk yarambaga loinana pausi asigi English edition ge regular columnist amasu oiramkhi mahakna laikhidabada Sangai Express ki staff singna awaba phongdokpaga loinana mahaki thawaina lairamlenda ingna chikna lairunaba thonijari wrestler Sushil Kumar amade associate Ajay phagatpa ngamkhre chaliba tha asigi marida Delhi ge Satrasel Stadium da thoki bakhana chainabagi thokdok amada sahi kulhumdoi da ngairiba wrestler Sagar Rana sikhiba duga mari lainana ngasi thokdok adu da senariba two-time Olympic medalist Indian wrestler Sushil Kumar amade mahaki associate Ajay Delhi police na ngasi Northwest Delhi ge Munka area gi mafam amadagi phagatpa ngamkhre Delhi police ki inspector Shiv Kumar amade inspector Karambir na lusingba police ki special cell amana makhoi ani bu phagatpa ngamkhibane panba yai thokdok adugi matung wrestler Sushil Kumar amade Ajay bu phaba ngambada Delhi police na lupa lakh ama amade lising yankhai gi reward laukthokuna lairibane numit kunnirom thiba khangdana lairak laba matung ngasi phaba ngamkhibane